mun sang sanga tanga INP mezo channel clear tu te in zain chibai ule March ni som pali thotan ni ania Russia le Ukraine lam update toy te in kanan sia manga ti chuan nakina Myanmar news te po arhanin ti chuale kan tum bokanga tun tumami po ni se min lo clear saka min lo ngai thlak sak le thep turin clear tu le ngai thatu te in zain kan so ma cheu Russia le Ukraine in dawna chuan ni som pako mel amuta a khovel be sei angen Russia hi alo ro pui lem lo aniang ti fia takin kan muta a kar khat chung vel leka Ukraine run zo mai tura kan rin kha thla ve trep to a Ukraine lam an chaktel tel ni na lang le nga la Vladimir Putin amang angin nuclear warhead aka tir thut palang ti te po lo om hle ani Russia lam soisel na atama khovel ramte Ukraine lamatang an pung zel boka Russia tan he in daw na hi chak ahar do na Turkish President Erdogan malak na anga in biak rem mai po Putin hian adu to mai thei ram rang rangin an thei ang angin Ukraine tan ral thuaman vom khoma February thatop lam ai kha chuan Ukraine sipai te po an burip to zok nge yang Russia hian Ukraine ram chau ama chon to lova international community in economic sanction an siam te atuar tel taboka an sumnar tam tak achat to a in do chun zom zel hi an chak zek zek kherin arin om talo ma se Putinan amadu thu nge ya atran in do na hi engtin nge a mor bok ta kang le voin March ni som pali po hian company lian Coca-Cola Procter and Gamble IBM le company enge mosat chu Russia ramatangen inhu do antum tranta a hei hi Russia sarkar chuan thria in company te tan warning achu ave ngala tunin do na wanga Russia rama company malak na top san te chu until nei te chu sak an niyanga company thoktu te po man an niyang ti in waw khan na an chu hiala tin chung company le until nei te chu Russia mi company and call thei tur te hne na pek an niyang an ti bokani chumiatan Putin chuan external administrator ruat atumbok Google te Apple te Adidas McDonald Netflix Boeing le adang tam takin operation an ti top to a Russia hian COVID lockdown ayen Ukraine operation hi atuar sok ngei na rin om ta hle Russia in Ukraine ala nei lova Zelensky yan tlom mai atum lo boka Russia sipai sing chuang le ral thuam tam tak an phum bau na a Ukraine war hi Putinan eng ma hlok na tel lovin atop san mai angem nge nuclear in do na kan thleng lo lo don soithia mala har viau mai Russia hi ral thuam lama in to del viau anga kan ngai lain February ni somni le palia tang tai to khan China chu ral thuam lama pui turin alo ngen to ni in The Financial Times le Washington Post ten report an siama Russia hian fing phakar takmayen China in all out takin Ukraine war at hop zia alan theinan ral thuam lama pui turin angen ani theya tin ral thuam po chu amamo tak tak theibok ma se voin thlengin China in ral thuam lama pek om kan la hrelova Xi Jinping hi acheve thot thot ngai lova international politics hi adai sual ngai meu lovani chuti lain China hian Russia adem du ngai lova in biak na manga boina chin fel hi khochak dragon hi chuan asoi moi viu thina ne hetia chanchin bulian ten Russia in China chural thuam deal ti an report ta ka chuan US National Security Advisor Jake Sullivan chuan ma alangala rom khopuya voin hian China top diplomat Yang Chichi nen anin muanga anin mu khun tur tak hi tarlan alanilo Chinese Foreign Ministry chuan he report hi engtin ma na chang le lova maro chu US chu China chungchang thudik lo the dara an pu ve thung US National Security Advisor Sullivan chuan hemit huwa hian Beijing lam an biak to thu soin China in Russia atan pui vai chuan sanction na tak an siam ngal tur thu aril Sullivan chuan soi zelin Putin hian European Union le ramdang te hne na thudik lo soi ang chein Jinping hi do ta hril ngei do na chu wangin Putin a thil tum hi kan threlova
thok chi ani ozong lo ati US President Biden po atong huai ve ta hle NATO hian ram in chis khat po kan chan lovang World War III a thleng don ani po in NATO ram be tu te kan ngoi san lovang ati ve ta a Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngen na angin NATO chu direct takin Ukraine a enroll don lo thu a soino na ma se Eastern Europe NATO rama US Army te ti chak ani tur thu soyani tuna hian Russia ne na ramri in trom heng Latvia te Estonia Lithuania le Romania a US sipai mi sing khat le sang ni lion om to a heng sipai te hi NATO ram be ani chuan an cheve ngal don ti ani US Republican Congressman te chuan Ukraine chung zone no fly zone siaman thlop view maya ma se President Berin tu le tiri lova Russia ti thin ur an hlau te poni ma na le NATO in no fly zone han puang se chuan Russia chet aboi ngal vek dona chu ai chuan ral thuam chete te in Ukraine an tran pui zo ka malak na lian tham an nei ngam lo ni na lang Russia sipai te chu Putin a be sei angin an chet halo hle maya man son lo hle a US National Security Advisor Jake Sullivan chuan President Putin chu alung oi lo hle ni na soi Sullivan chuan US intelligence input ang chi in Russia chuan Ukraine run thu le mun then khat chau bitum lovin Ukraine chim chaklam le thang le mar avai na be vekani atia Sullivan chuan cable news network CNN zona changin US chuan President Putin nena pressure ape chun zom renganga ten Ukraine sipai te po anram anven him theinan kan tran pui ze lang atibok Mars ni som pathum pathian ni khan Kiev khopui bula Russia sipai te silai mu tuarin Brent Renault video journalist America mi chu athia Sullivan chuan Russia sipai te hian zirna in sakho in hospital le chanchin bumi te po an zu lo ati Sullivan chuan tuantin huna US na ngai poimo ber chu Ukraine ta na air defense system ani atibok soito angin Russia sipai te chuan ram an la chak lo hle maya an President Putin alunga oi thei mol lova ral thuam thale pui tak tak nei zokin Ukraine sipai te mai anan dong ne hlei thei lo chu Putin alung oi lovin nuclear ral thuam te a soiri thula ma se nuclear ral thuam ayen chemical weapon amang pasazok ngeyen mitam tak chuan an ring chanchin masalama hemi chungchang hi kan soi thuak to a Poland President Andrzej Duda chuan pathian ni khan Ukraine indona chemical weapon thu hi a soi vele ta a Russia in chemical weapon mang ani vai chuan tun indona hi adang lam ngal fekang NATO hian Russia thil ti chan le dan tur hi ngun takin angai tu anga yani ati BBC palai chuan ti hian zota Russia hian chemical weapon mangta se NATO tan red line tiam chin pelin he indona hian atel ve to mayangem atia Andre chuan chutianga mi hring tam tak chiat na tur thlenga ni ngai chuan engkim adang lamanga indona hi ain thak vekang atia asoi omzia ber hi chu NATO po ain ron nga langa Russia hi an doron mur to ang ati na ani chuta chia chon Russia lam tang te po anin hlom khom venga World War III kan chuang kai don ti na ni ber Russia chuan Ukraine special operation a ramdang direct taka anin rol chuan nuclear man mayangai tur thu te soin vau khana soi fo to a chuwangin NATO chu anin rol thuk ngam chia lova Europe ram tam tak chuan indirect takin ral thuam an peya hei wang hian Ukraine sipai te po an tang thei fu mayani hi war expert tam tak chuan Russia chu athil tuma hlo cham angin an ngai deuh thum to maya indona hi la top lo ma se Ukraine sarkar hi atluk mayarin om lovani heti lai hian Russia chuan in biak na boruak a that chho zel thu an soi veta a indona hi top san mayan du veta tho ni na lang Russia demands zinga pakhat Ukraine in NATO member ni atum na chu Zelensky khan thu to asoi to a kha Russia chuan a hlo tlin na angin angai du ani chuan indona hi in biak na manga chin fel thei ani tonga Putin atan po mual pholu tuklovin
a soi mam thei mai thei ani Russia rem na palai zinga senior member Leonid Slutsky chuan in biak na mason na lian taka om thu Russia Today a hril ni tlem te chungin chung mason na be sei om tak te chu ataka mu thei a be sei thu po soya voin march ni som pali chomadar som le chan ve khan video conferencing mangin in biak na an nei le nia hriatania Ukraine lam chuan in ka hai puan thuyan du a Russia lam hian an pompui thei ri lo nia soyani chanchin kim chang tak kan themhan lo na in Ukraine palai President Zelensky rin rol ber Mikhailo Podolyak chuan in biak na khir takani atu ve po kan thil du kanin pompui lo ve ti in Twitter Asia kani President Putin hian aril ruat thak ve ta deuh ni na ngai thei boka netin mai in biak na a oma a thalam je la ma kan son ati ve boka ma se voile khata chuan anin rem nga lovanga voin lam in biak na hi be sei angani chia lova zoi chuan an la in soi rem thei e mang chu mi then khat chuan Zelensky hi an dem viu maya neto thazar bela Russia do tum angten an soya ani na taka chuan Zelensky hi dem na tura om poina langlem chuang lo sovereign state ramzalen ve meu Putinan avau reng hi nin om ve tak tur chu ni Putin du than na in anin dova Ukraine khongai tu an tam zo ka ni maya economic sanction khau taka wangin Russia chu atluk chiat lo po in abor som raivia wang thirkal zel dan tur enin chak zok om lovin he in do na hi atok mai arin oma Ukraine ramin tuar zok ma se Russia tan mual phau na lian tak ani do na ni ole tun tumata na Russia le Ukraine in car update kanan siam chu khati zong kha ni sela clear tu tena top khengamin clear saka men ngai khak sak le thewa wangin in za chunga kan lo me